Dostlar, 2018 жылкы 2.4 американец. Kimге кызык болса, баасы срочный ба. $9.900 алып коюлган. Байланыш номер 0998 688 820. Задаты которосуңор. Сразу сизге машинаны биринчи которган адамга ошого беребиз. Рашина на тонировку, кыскасы авалы өтө жакшы бир айлантырып тартып кой. Не айып бар десеңер, айып жок, болгону тыйын керек туганда. Ички авалы жакшы монитор бар, пробеги 155 000 чакырым жүргөн. Оформление сразу кылып беребиз. Болгону $9.900 жетишип калган тугандар. Mitsubishi Lancer мына 2008 жылкы 1.8 объемда газ плюс бензин, короче, эки өтең бар. Басы 460 000 сом. Кимге кызык болсо, Бака автосалонунан көрөсүңөр, анан бир бонусу бар, жүрүк. Автомат коробка, авалы өтө жакшы. Мо ичинде газы бар тугандар. Анан 4 дөңгөлөгү жаңы. И плюс диска. Кимге кызык болсо, оформление сразу кылабыз. Байланыш номер 551 27 77 66-га чалгыла, алып койгула. Болгону 460 000 сом. Ассаламу алейкум. 2002 1.3 объемдо. Канчага берип беребиз, Баду? Болушу 350ден чыгара алып 300 беребиз. Эли бау? Достор, шашылган мына силерге акция. Тест бар. Көздөрүн карасаң досун, тартып кой досун. Линза фара. Неге арзан дейсиңер? Үйдө акча керек. Акча. Иштен тартып. Бак, Ачып кой. Монитор бар экен досум. Кичине мындай чидиктери бар экен. Достор, 350, 360 дебей элечи, 340 000 сомдон силерге алып кеткиле. Потенция тесттери менен дайыр. Эсигер Страховка досум, любой төлөмдөр экен. Бүт бар экен. Телефон номер 223 00 15 00. Канча? 223 00 15 00. Болду. Келгиле. Чалгылармы? Нива басы 299 000 сомуна. 2007 жылкы транзит номерди оформление сразу кылып берет эйси. Байланыш номери айтып кой досум. 0558 119 100. Ошол номерге чалсаңар болот, Бака автосалонунда наличиада. Айлантырып тартайлыкпы? Эсин айтымында мотор коробкада иши жок, бир аз косметик иштери бар. Иштирүүдө бүт бар иштет дейт. Аттан. Кимге кызык болсо, Бака автосалонунда наличиада келе бересиңер, биз кызматтагы содалашуу жолдору бар. Ассаламу алейкум. Достор, Бака автосалонунда арзан машина керек болсо, жакшы, баасы өтө арзан, срочно машина керек болсо, хажы деп туруп чалсаңар болот. Анан азыр Mercedes 210 сатууга келди. 1997 3.2 объемдо. Келсең? Айлантырып сатып кой. Азыр келди. Кимге кызык болсо, даже мойкада боло элек. РФ номерде ПТС тесттери бар. Болгону 199 000 сомго берип беребиз мына. Ичтерин айлантырып так. Достор, автомат коробка. Мотор коробкада айып жок, технический авалы жакшы. Сразу жүрөт. Лобойда трещина бар. Анан неге арзан десеңер, болгону түйүндө кичине чириктери бар. Эми аягыны каратып аласыңар. Универсал. Ички авалы өтө таза. Алып туруп, минип койгула мына. Бирок 199 000ге реально арзан да. Байланыш номер 0998 59 58 51-ге чалгыла. Шашылга тугандар, алып койгула. 199 000 сом. Достор, Портер алам десеңер, мына Портер келип калды. 2017 жылкы 2.5 турбо дизель. Евро 6 болуп калган ошондон. Евро 6 рашение бар ону. Бар. Оларга рашениясы бар экен. Карастырдагы рашение бар. Кыскасы дайыр экен. Спальный жок экен, бирок отургучтары жылтырап өтө жакшы абалда экен. Автомат коробка, басы 915 000 сом. Байланыш номери 0990 99 99 02 чалсаңар болот. Досум, нарашкаларды тартып кой. Лобойда болгон трещина бар экен.
көйлектері жақсы абалда. Ішкі абалы. Бірақ машина қиыншылық, серьезно қиыншылық көрген болса екен. Бұны почти мына айтқанда свежий, почти свежий екен. Байланыш номері 0990 99 99 02 чалға басы 915 мың сом саудалашқылар. Ассалаумалейкум. Достар, 2002 жылғы Матис 08 объемда 125 мың сом. Кімге қызық болса байланыш номерін айтып қойшы сразу. 998 688 820-ға чалсаңар болды. Не вложениясы бар? Жоқ қой? Дайыр екен, аласыңар бересің. Мұны отырғычыны бір чехол кигізесің ерек. Уже мен таптым. Ерек номерді ПТС тестері бар. Байланыш номер 0998 59 58 51-ге чалғыла. Сөйтіп содалаш қылады онда. 125 мың. До. Молодеждор, жаштар, мына сілерге мен атайын бір арзан бағада машина тауып қойдым. Семерканы алып қойғылачы, семерканы. Келсең дұрсын. 2001 жылғы 1.6 объемда басы 99 мың сом. Қырғыз номерді оформление сразу қылауыз. Мотор коробка на ходу. Неге арзан десеңер срочно тыйын керек? Бол оны 99 мың сом. Байланыш номер, досым айтың. 0558 119 100. Чалғыла срочно алып қойғыла. Срочно максимально досторға таратауыз. Атайын сілер үшін мұна 99 мың сом. Ассаламалейкум.